Muraho, turabamenyesha ko kubera irushanwa ryo gusiganwa ku magare ku isi rigikomeje, ejo tariki 24 Nzeri 2025, umuhanda Kigali Convention Center, Gishushu, Sherando, Prince House, Sonatibe, Nyanza, kugaruka Sonatibe, Rwandex, Kanogo, Medhill, Kumuvunyi, Kigali Convention Center, ndetse n'umuhanda Kigali Convention Center, Gishushu, kuri MTN Nyarutarama, mu kabuga ka Nyarutarama, kuzenguruka kuri Golf, SOS, Minagri, KBC, Medhill, Kumuvunyi. Kigali Convention Center uzaba ukoreshwa n'abari mu irushanwa kuva saa 9 za mu gitondo kugeza saa 11:15 z'umugoroba. Mu gihe kiri rushanwa abandi bakwifashisha imihanda ikurikira: Nyanza, Rebero, Gikondo, Rugunga, Biryogo, mu mujyi downtown. Banakoresha kandi kuri 12 Kigali Parents, Kimironko, Kibagabaga ku Mavaze, Kagugu, Itekisirwa, Kinamba, Yamaha mu mujyi, cyangwa se bagakoresha kuri 12 Giporoso, Kabeza, Niboye, Kicukiro Centre, Gatenga, Gikondo, Rugunga mu mujyi downtown. Naho amakamyo yo yakoresha Special Economic Zone hazwi nko mu Nganda, Birembo, Kinyinya, Gasanze, Nyacyonga, Gatsata, Nyabugogo, Giti Kinyoni. Abapolisi bazaba bahari kugira ngo babayobore. Ugize ikibazo wahamagara nimero zikurikira: